Progresso serviço para projeto ponte o barra paut da daune atinge 1% nenolo. No tuir plano companhia tem que finaliza e a fula novembro 2025. Chefe departamento ponte estrada no controlo ceias Cornelio Seran informa kata. Ponte o barra lá na fatin agora ne progresso serviço atinge 1% nenolo. Então no processo pagamento mos lá da dau kona. Tambah itani hakarak fulu novembro agora tem que entrega ba autoridade raiwa. Husi porcento hirakne serviço físico hanesan gabião o bronjong. Monta rampo sira completo ona, hendet fui cimenti. Tambah medida rampo 4,3 mm. Honi as metro hat 40 cm. Careta bela liuba mai tuir rampo ne okos. Husi media APB 23 online news hodi ite baron hamutuk informação completo. Ponto baha laona fatin sok iha sumanarua la iha aktividade tambah badan siremos fila baha lo sirne toos presis segunda oi sir mai fale atu atende fila fale serviço ponte paut nele. Sirne progresso agora iha 62%. 60% ia proses pagamento mos la udah tahu kan. Fisiku has iha naban iha bronjong. Iha mos stone masone has penahan. Depois iha nini dasar monta mos aram kosira monta hutona hendet atu short nini larane on. Depois nahetan iha okos kalau saya rasa istilah bahu jalan aram kok ini mahar det 4 mili 4,3 4 mili nah basic atau setengah senti ya. Ini asnya nih iha 3 meter 40 ini as. Lebe kereta bele husi okos bele la abame. Sing sira masa hada udah lais tambah udah ya November kari bele tu antau sira antisipasi dene perbe buat rumah lalika akan tes ya ponten. Obrigado.